rabbi abadu nargamu ifa rabbin dame islahu andamu ya rabbi farse qur'anan nufimu baralam farse kiaman nagamu rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu rabbi wa guddate hindun dullomu ifanu kafsise kannama yuyamu wa rasul muftih rasobe kenamu barakat insila egitul lakana dunia aftu je akhiran nadamu rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu rabbi wa guddate hindun dullomu ifanu kafsise kannama yuyamu wa rasul muftih rasobe kenamu barakat insila egitul lakana dunia aftu je akhiran nadamu rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu barmoti rabbuma kan habedawamu buya kiyamara hakin dabamu harabbin dadatu amata burtamu gabati saminun dinu maramu Ibrahim Mustafa gaba sinchikamu rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu barmoti rabbuma kan habedawamu buya kiyamara hakin dabamu harabbin dadatu amata burtamu gabati saminun dinu maramu Ibrahim Mustafa gaba sinchikamu rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu ya rabbi nubadi gabdicha gorfamu qatiyara isana bityofamu khara shari'ara ratti khatifamu wa rasul ya khanum ringutamu barawar rakatu wa rasul ya rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu ya rabbi nubadi gabdicha gorfamu qatiyara isana bityofamu khara shari'ara ratti khatifamu wa rasul ya khanum ringutamu barawar rakatu wa rasul ya rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu ya rasulullah ya kani ya mu kesaboni gatta wasitinimu wasafara arge kasittiritimu me sumayya ya rasulan kan kedabamu nandaga tingu ya dosen bona ya rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu ya rasulullah ya kani ya mu kesaboni gatta wasitinimu wasafara arge kasittiritimu me sumayya ya rasulan kan kedabamu nandaga tingu ya dosen kono ya rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu ya rasulullah qawli ayyamu ya khalifah abraham faru salzam faru rasul rabbi hum gangenye nanu bahar faru nabi sallallahu alaihi bahar duge bitum barwan dandayamu rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu allahumma salli ala muhammadin rasulullah jawabur rajamu ya rasulullah qawli ayyamu ya khalifah abraham faru salzam faru rasul rabbi wanggange nanu bahar faru nabi sallallahu alaihi bahar duge bitum barwan dandayamu rasulullah jawabur